قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد من أعمال يثيب كل صاحبها من شر الدنيا والآخرة. waya saka ta ne ta sawa ta gusu sun kuwa tilas ta pansawa wule wuya ta kuwa ta gusu ko kanu won kusun ne ko kusun ne mo a duniya o kala hira ko gusu ko kanu ye lawari na to we gusu no ka ma sa boy boy ye ya saka ta ni ta we ko ma gusu no sa wikiya mawa ma kusurwa ma ka sabarwa ma ka kusurwa ne ko kunu sabaru de abe kokari ko asabe te kaso pasaka magobi Allahu akbar magobi zai so ya saka ta ita ce mata fa magobi mai rumpe ma so no gero ma so bar ma so sa ga biyu ma kowa musulmi ya saka ta shi ba ne aka ji da mako aka ne gara yan jiburi musulmi ya rubuta sako da ni a anwa da rubai ko a musulmi ya rufa musulmi kana musulmi ba rubuta sako da ni اللهم انصر علينا امير المؤمنين. ويسوع بسام وسلو اللهم قبلنا وترى وسلو يسوع ويسوع سوكو وارسله في عبادته. ويقول سوكو ويسوع وين بعد يوصل وارسل آباؤنا ورسول لا تقال والهدى في الأعمال. ويقول كان مؤمن بمساوي كلا سوكو وقصص ويقصر